بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وشفيع المذنبين، طبيب قلوبنا، أنيس نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى أتباعه الصالحين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قل جماعات، قل روزدارون، قل تماشاگرون، قل مؤمنون. الله سلام الله شما سر، الله برای شما، عبادت شما، طاعت شما قبول بکر. اوقدوک صالحون را، محسنون را قبول کرد. الله ما پیرنون عف مغفرت بکر. الله اگر ناش من رمضان ما عف نکسه مهلت بد ما حیاهون آش من رمضان بیا عرفات. حدیث است اگر یو انسان آش من رمضان عف نبیسه اگر عرفات بپاو کوی عرفی دیز اگر عف نبیسه هون رمضان هون فرصت بپاو ما هما جواری را واضح که فرصت بد ما عف بکر. اگر ما عف نکرسته فرصت بد ما هون رمضان ادراک بکر برسون رمضان. صلاة حمد که هما جواری نه هما زونای عالم کائنات ایسایی و نیسایی، یعنی غیب و شهادت مابون نیسایی و ایسایی زازکی عالم ینو زونای ینو خبردارین ما يرحم كين عالم الغيب والشهادة وهر رحمة ظافه وهر شفقته وهر مرحمته ما زين عاش من رحمته ومرحمته يرى رحمة باوين مرحمة باوين. صلاة والسلام قد پیامبر قد اهل بیتی و قد صالحون امت حياة رجع قيامت. يا جماعة دعاء حضرت موسى ماوند رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. يا رب يعني سينه ما آكر هر آكر قرين ما راحت كر قريزون ما آكر تا خبردایش ما قال کردش ما بفهم کردش زونای ما زیاد کرد، علم ما زیاد کرد، فهم و ادراک شعور ما زیاد کرد و الحقنا بالصالحین و ما زمره صالحین را بچان زمره صالحین را ما عین را بکر. توفنا ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. دعاء حضرت يوسف توفني مسلما والحقنا بالصالحين. يعني كنت أنا دامة ملك دامة علم دامة تعبير حادث دامة أما ربنا أنت ولي في الدنيا والآخرة، يعني الدنيا والآخرة تدوهار متي. توفني مسلما والحقني بالصالحين. ما مسلمان بمرين و صالحینون را بچار. یا جماعت این رج ماتمیو، رج عزاو، رج تسلیو. تاریخ اسلامد آشمر رمضانید دس نو آشمر رمضانید شما زون کی امام علی علیه السلام دار بگروت نمایش صباید جمعه کوفت چونکه خلافت مرکزی کوفه و اوجا نمایش سرام عن الشقي أنا أمات كلمة خجروت يعني دا صارير و من صارت يعني صاري بدپارچه و در جاپزیک وفات کرد امش شو شهادتی و آیرا ان خطبه خو ایر خبردایش خو ما تخصیص امام علی کرد. ما گرا پیامبر خو بشناس، ما گرا امامون خو بشناس، خلیفون بشناس، اهل بیت رسول الله گرا ما بشناس، اصحابونی گرا ما بشناس. ان تاریخ ما مهم و ان شخصیت شناس نیشین به سبب ماین خور نمونه بیار، ماین خور رهبر بیار، مریچه ین راشه. yani شما ایرونین یوسری genç ما انسان ما yani کت ان عاسی دما كوت اي عاصي دما يو كوت ماركس دما يو كوت لينين دما يو كوت نظن اننا اوروبا يعني فيكتور هوغو دما او بن كوت اي بين دما كابيتاليستو فاشيستو اكسيستانسياليستو نو چنه سبب چنه سبب اني انسان خو ما نشناسنه
و ای رهبر خو ما نشناسنه و نسل نوی ما یا مردم اگر امام علی بشناسه، حضرت علی بشناسه، یعنی عدالت بن، حق بن، مجادله بن، insanın dest erdiş be insanın ben yardım ben destegire bana hembestegi bana hiç şöyle dema nükün ilim irfan cesaret şecaat adalet çinek vazensem hin ihtiyacı çap و راستır نموننا tabii ki verin main bahs yani dest bikir çan ayetun sure ahzab rawunan en ayetun irtibatiyen بشخصiyet İmam Ali ve irtibat tangatang, irtibat nizdiyor. Çünkü Cengi Ahzab veya Cengi Handak yani tarih İslam'da Cengi yani sernövişte ma yani mukadderat ma sernüşte İslam'da ta haddu ziyad be aya cenk yani böyle be bad aya cengahin İslam'da yani futuhat İslam'da ders be İslam hem yani غار پی نبین هجوم پی نبین و ینهن باشتکه دست بکه انها تا اوهتا فتوحات فتح خیبر و فتح مکیو و فتوحات بین بعد جنگ احزابا یعنی بی و آیرا گرما جنگ احزاب هول بشناس ان آیاتون اینکه ماونن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا صدق الله العلي العظيم آية هشتن سورة أحزاب ان آية حياة آية دس هشت حتى آية بيستن بحث حرب احزاب و چتنه ایرش کن قدوم با حرب احزاب را پی مسلمون هن yani bir faal hin çöy hücum gar yin nekerd ve yin hin dest bekerd bihari ve futuhat viraşt. Ayet Musa ya eyyühellezine amenu zkuru ni'metallahi aleykum. Ey gele ehl imun, ey kesonik imun artışma. Uzkuru ni'metallahi aleykum. En tabir zaf yön Kur'an-ı Kerim'in ya eyyühennas uzkuru ni'metallahi aleykum. Nimet humay daima biaren khuvir yani zikir mavat bla khuvir ardış. Sure-i Fatır ediz Allah-u Teala bun ya eyyühennas uzkuru ni'metallahi aleykum. Hel min khaliqin gayrullah yarzukum minas semai vel ard. Ayet girinir. Ey gele insanın yani nimet humay khuviran mekiran bia khaliq ardun و آزمینون چنا است که رزق بد شما لا اله الا الله فانا تؤفكون ان الله یو اله یو بیا غیر یه چنا اله شنو شما کم حتی خودون کم حتی شن و شما کم حتی یندیش یا ایها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله اتا ای گلیمون و نعمت الله تعالی رجع احزاب شمار متراعی خبیران مکیدن چنه به نعمت اذ جاءكم جنود
شما زون هر حتی اسکر شمار اومن یعنی جنگ احزاب ترابنقه احزاب پیور پارتیون اومه پیاسر حزب پارتی معنی پارتیا احزاب زیادونه یو یعنی پیور قافلون پیور گروهون پیور پارتیون yani piyore kabilun ome piyasar piyorun güç ve kuvvet ve kayyo bama göre peygamber salavatul göre Muhammed ve taifeyi bakedin. Ayrıvın cengül ahzab ve harbul ahzab hatta peygamber aleyhissalatu vesselamın harb ahzab bun küfür be piyore küfre huwa iman be piyore iman huwa omen beydun. Yani ehl iman be piyore kuvvet huwa ve ehl küfriz piyore kuvvet huwa. Tabii ki kuvvet yani kafirun zaf ziyade eğer gayb yardım ilahi ve destegiri humayın nebilse en harb tabii ki yin kirden win yani kuvvet asimetrik harbun yani kuvvet yani yo denge çin yap yani pure güç kuvvet vardı piyasada rometed Medine ser ya eyyühellezine amenu zkuru nimetallahi aleykum icaakum cun fersalna aleyhim rihan ما يو هواء شوت يعني يو فرطنا شوت ان فرطنا ان هواء يو ترس اشل درين پیامبر عليه الصلاة والسلام يحدث خودمون نصرت بالريح الصبا صبا او هواء يعني هت شرق را جنوب شرق يعني هت رج ورا رجو هت شرق را رج وتر يون ايرون صبا حدیث پیامبر sabah bereket است اما ان بعد شمال رایون yani هد زميرة من ايدس فلكت است و نصرت بالريح الصبا يوم في يوم الاحزاب يعني الرجل جنگ احزاب بهواي فرطنه صبا الله تعالى مر دستگیری کرد اتاد الله تعالى نبر ورس فارسلنا عليهم ريحا اتاد نقطه ادبيه مهمه است وقتی الله تعالی فرطنا را و یا هوا را چی بحث کن به نعمت اگر عذاب سر ریح بون یعنی مفردیون تکیون اما الله تعالی وقتی برکت هوا را بحث کن و وسار معرشوین خورون پابون و دار مثلا توز ورازیون و یا çiftleşme bun dar lülbin veya dar مثلا چی خوگین مواسه لول خوگین ayrı Allah-u Teala bun riyah daima yani خیر rih Kur'an daima müfredi olmasa te azab است riyah tabii ki hava o havay rihan ve cunuden lem teravha ve asker ma aşavit şimaya asker ma nidin nişnasın ve kan Allah bima ta'maluna basira Allah-u Teala o rej yani şimaya sekirden çigurekirden çıkıda تيجيرن الله تعالى دين إذ جاءكم من فوقكم يعني هيت لويرا أسكرهما ومن أسفل منكم هيت جيرا يعني هرهتا هيت شماوما أما سبب وإذ زاغت القلوب وإذ زاغت الأبصار يعني شما شاش بما لقمن شما ترسب يعني يو دهشت ووحشت شما قروتب وبلغت القلوب الحناجرة نفس شما قرك شما أما بقروتش يعني سانك قلب شما أمر راسي قرك شما ترس و لرز بر و تظنون بالله ظنونا و شما گمان خرابه و را همای کردن yani قیما sanki desteگیری چینه قیمت نامه پیامبر yardım را ملائکتون را بحث کردن و زن شما گمان شما و را همای بیو گمان خرابن گمان یعنی زن etmek اینه زازکیه گمان و تظنون بالله ظنونا شما زن کردن یا زن کو خرابن هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الرج اي حل يعني او هنگامت او آنت مؤمنون يو امتحانكو ضاف چتن راديرتن وزلزلوا زلزالا شديدا وزافين يعني يو لرزو ترس شديدن يعني بيارنه و ترسه و لرزه من deprem geçirdi. وزلزلوا زلزالا شديدا حتى سبب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض و baştaki münafıkun destbike münafıkun aynı zerre yine nüveşi aslında nüveş dil veya nüveş zer ve münafıkun da
والله وعده و باته و عهد و وعده و پیامبر داما و همای داما پیوریه بنگ بیجا boş بیجا çık şunu yani tabiri caizse pür zür yani enqada gurura yani mahapine tavçinu yo va'deko yo destgiri همای tavçina ve enqada baştaki yani mümin kerden serdin mümin moralin harapnin manaviyetin yani kerden çinye ve iz qalet taifetun minhum hatta yo grup enik pa peygamber olma buca meydun khandaqid واتنسى يا أهل يثرب لا مقام لكم اليوم فارجعوا يعني هنا تيوب قريش ما كن أي أهل يثرب يثرب إنهم بيرينو مدينة يا أهل يثرب شمار إتاهين يوم مقام شنو آجرا شيران فارجعوا يو قسم إذا ما بيعمر هات إذن واشتن يا رسول الله إذن بدما والله ما شكيا كيما باوهات برما هاي آكردا ما نشكن إتاهين ضعف بندر وما كان ها أما آيات إنسان إن بيوتنا عورة demek yani akerde o panahçını o ve ma hiye bi avre ama akerde ne bi vahar ne buniyen in yuriduna illa firara ve aşağı firar bikir eğer velev dukhilat aleyhim min aqtariha eğer oraj hatta Medine ra düşman yani hamle bikirden bir Medinasa ثم سئلوا الفتنه ve o ehl Medine ay peygamber olma yana yok fitne bu vaçtan yani yok harabe bu vaçtasa la atawha ve ma talabbasu illa biha illa yasira yu'min o hata ve en hususud yani çenne pavuten ay halcara ku het fitne adin ve şin yana biniyor ha itama qadinen ve laqad kanu ahadullah min qabl ama inun insanın hever ahd kardı humaya söz da peygamber la yuvellunel adbar yani paşti xud düşmen nike neramen ve kana ahdullahi mes'ula ama ahdı peymanı insan dun humay ve vaadi dun humay sözü batı dun humay mes'uliyetiye asta insan taraf mes'ul ha ikimayen gel cemaat handakit bütün güç kuvvet oma ve Peygamber aleyhissalatu vesselam yubatıyız. Bun zarbetu aliyin fi yevmil handak muadelu ibadetu sakali. Yani ayet darbak raci kıyamet raci handak Hazreti Ali de Amr ibn Abdüveydid ve moral askerun yin şika o kafir pil ve ayet peynir en sohbet ediyor şehre maastam. Tabi Gazali ve Mevlana yuna rivayetiniz ayet aşmar bun. Yivun umyerek ana cümlede Ali de teslim be şahade Ali ne kıştı ve ama tarih bun kışt yo Arap benart çünkü ya bir terbiye ki pek mübarek sureti bir nefes khunu vaşt mudahil ingurab o ne kışt Gazali ve Mevlana bun ne kışt bun vakti gendi ye Amr ibn Abdüveyd ana cümlede de şahadete ad be İslam ne diyor rivayet yani ama diye cemaat itemane bun yani Peygamber var zarbe İmam Ali, Raca Kıyamet Ali, Raca Kıyamet muadil İmam ibadet insu cinna. Amr ibn Abdüveyd umu aslar ku aşağı yani ser handakra umu het taraf Müslümana هم meydun vazdan. O çoçinu o kesik azib aşağı cennet Muhammed hu vaat yani هم Müslümanın pe dem kün pe alay kün yani هم meskhara kün yani şma çi yani cennet şma cehennem şma kum vazdan bir cennetse ve bir hetmena. Peygamber aleyhissalatu vesselam natavuna ve tavuna. Piyore gragurunuz heuca. Piyore heuca. Beş bara Amr ibn Abdüveyd vendir. Çoçunu. Ve çonuval Ali, İmam Ali ve az. Mertebendetin hal. Ona Peygamber natavuna ve tavuna. Amr ibn Abdüveyd yani yariniya. Çok cesaret bikir çinu. Yarınge hirin Amr ibn Abdüveyd ناتویتا و نیا چوچینی برای عمرو بن عبدالوهید یو تک جسارت نکه بیرو ورده امام علی اون دست که برد و یا رسول الله از و امام علی پیامبر علیه الصلاة والسلام میفر خود دایه و کالمه خود دایه و وشه عمرو بن عبدالوهید من پا اوقتا ما امام علی یعنی یو گنج کو 20 تیر سره 24 سره وقتی ما میلادیه ver hicret visteser sarı ponjen visot sarı yani tra persa lava
شونا ایتا چینو یعنی اینکه تومه میون اینی شونا جمعیاردک بیار بابایت برامت خبر بشید همه حتی فکر یعنی من ابو طالب ما پیا تابع جایسا ما قهوه ورد یعنی یونا چینو امام علی و پهلوانون با شرطی نیست و تیسر اسطوره و بیوار و یو بینو مثلا گفردین یو بینو اما شرطون نیست جرا ای حال اسطور روموار و کالمه دا لنگ اسطور یعنی اسطور لنگ استراکه و مهت امام علی تمام سالش موسر ilk darbe İmam Ali Ucar yani bir darbeci darbe zikrot ve dapuri yani genar ve tabii ki yor rivayet göre bu vakti Amr ibn Ma'abd ve genar bir terbiye ki var İmam Ali yani tefke suretiye pek suret İmam Ali avakt benart ite tabii ana hadise sır Mevlana Yoşeriye astabun ey Ali ki cümle aklu dideyi شمی واگو ز آنچه دیدی تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد چشم تو ادراک غیب آموخته چشمهای حاضران را بردوخته بازگو ای باز عرش خوششکار تا چه دیدی این زمان از کردگار اینکه حیات ماین همان دومی ذکر است یا علی شمی واگو یا بنا اوچوگ مار واش شمی واگ آنچه دیدی ای علی که تپیور علم و تپیور معرفت اوچوگ پدیو ازدونای خورا بنه بدماز بنه مارز واج او که علم تو پزما پکو پاک حلیمت روح ما کو پاک انا بون یارک خوبون یعنی تحن حلیم میو نشایق نالایق و حرکت کرد تا ای حال یرس خو ناره تبندر په نواشت یعنی نفس په مسقال ذره میون ان گوری کر یعنی که خاطر همه کالمت شغل نو تشیم میدون تدو پوری تداربه ودا پیوریه که خاطر همه از علی آموز اخلاص و عمل شیر حق را دان منزه از دغل یعنی اگر ت اخلاص و عمل وازن سه علی را بمس و شیر هماید حیله خورده تی چینیو ای علی چشم تو چمون تو غیب هبینین ادراک غیب آموخت و چشم ای بینون چم ای بینون پرده سانکی امون سر هی تاوه نبینن ای یعنی قرطال عرش همای شاهین عرش همای شاهین گو ساید هول کن دیواش آیا حالت همای را چینه دی تونر و تحرکت نکرد ایفر حیه ایتا ماین چونکه انا شعر همه دومی است ام بölünmeye o ایتیا شما ایتا اشنوت یعنی mümin ایتیا کسی را دیه زلزلت ورازیا ترسه و وقتی عمر بن عبدویرک مغلوب به ما هیفر وقت دواش پیامبر علیه السلام ان حدیث خو مشهور با یعنی darbe İmam Ali Rece Khandak veya Rece Harb Ahzab mukafati ecri sevabi hande ibadet insu cinnu qeh sakaleyn çünkü ayet darbe itibar İslam'a halasna yani ayet darbe nebin o Amr ibn Ma'abduveyt nomen keştiş veya mağlub nebin ve Allah-u Teala tabii ki به افرتنا نرشوتن اسکری بون شما نبینن ولله جنود لم تروه ولله جنود السماوات والارض سوره فتح دیز الله تعالی اسکری ما بچمون خو نبینن این رب بحث کنه هر جاد اسکر الله است اسکری یعنی ما چمون را نبینن قوتین قدرتین ده زیاد سه ایگ ما چمون را بینن اما مؤمنون ان ایمان خو بن ان خصوصا ضعیف اون باور خو کرده بین نه الله تعالی هر یو اسکری است من ولله جنود لم تروها اسکر همه اسکر شما نبین اسکر شد اما انا ضرب امام علی انا فداکار امام علی رجع احد گل جماعت و حسنین هیکل محمد حسنین هیکل کتابی است تاریخ و محمد اوجا حرب احد وقت بحث کن من آیا رج یعنی هر کس و نفسی هر کس این کتب و نفسی خود تک انسانک حتی پیامبر گیرن و نفس خودش
نفكرين أو كم إمام علي ما بشناس إمام علي و رجع خيار تون رمي بشي بسير كيونا تون رمي بشي بأوهتا يعني مشهور صحابي برمي بشي بسير كيونا أما أول محمد حسن الهيكل مصر روش مازن تاريخ محمد يو كتابيوس يعني تاريخ إسلامي تاريخ يومي جابون أول يعني أي جون خن نفكرين جون بيعمل فكرين بأن هتاتي سبا بسبارك هتاتي يجرين كلامك أو إمام علي فيناح آيات ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني آية شو بيعمر عليه الصلاة والسلام مكة بالمدينة هجرت كرد و إمام علي شيء كوترا دشمنون قرار گرفت هر قبیله را یه مردم بیار و بیو دستی و پیامبر بکشه که این قریش و یا هاشم یعنی قیج هاشم و یا هاشم اغلاره و قبیل بارق هاشمون تینا نشکن برای پیور قبیلون حرب که چون که پیور قبیل اومه پیامبر کشت پیامبر اومه علی روا و یا علی تجیمت کن را امام علی نوار را نکن و از جهت را کرد سلامت تو تراسن سلامته بله و از ساحل يعني بسلامته از راسن هدف کن امام علی شجی یر کتره و بجی پیامبر را کتش معنی اضاف کرونا که جماعت کم جی پیامبر کن را و همه اوقات اوجاب همه علی قجب وقتی پیامبر علیه الصلاة والسلام بنی هاشم آرد پیسر عشیره قرآن آیاتی نازل به و انذر عشیرتک الاقربین هذا عشیره خود نزدیره دست پی بکر و کم بن وسیم کم یعنی بعد منا کن هرنده ما ایر بن وزیر ما و اگر ایر میر ایمون بیرسا ابو لهب با تسمید انه امارد ایتیا یعنی با تو خراب نزبا یه و اگر از واز پی این کوی صفا و دشمن هویرش ما باور کن و ما چونکه تم محمد الامین ما ترا خلاف نرشوتا غلاف ما تفکر نرشنوتا یه جماعت محمد اقبال طبعا که عالمی خضاف پیل یا خدمت دین اسلام بیو و ان کمال سر ان توپلانتی سر خبر دون و ان سر شریعه سا و اون او توپلانتی یعنی بیا پیامبرش یعنی بیا امام علی چون ایمون نار یعنی اقرب پیامبر ایرا مسلم اول شه مردان علی عشق را سرمایه ایمان علی و از ولای دودمانش زندم در جهان مثل گوهر تابندم هر کی دانای رموز زندگی است سر ایمان علی داند اسمای علی داند که چیست مرسل حق کرد نامش بطراب حق یدالله خواند در ام الکتاب مسلمان برین و شاه جمیردون علیو عشق و فداکار سرمایه ایمون علیو از نسل علی را موسی و وفادارم ولایتم نسبت به نسل علی بیا مایه حیات من یعنی از اگر حیات دیو حیات مؤسسه یا زونای مؤسسه نسل علی را و اگر دنیا از حب برخیان ان برخیایش ما ان زونایش ما یعنی طابق معنوی به سبب ولایتم گرادیایم به نسل علی او هر کمک معنی نوم علی زونسا هر کمک یعنی سر حیات زونسا معنی حیات فهم کرده سا او زون معنی نوم علی چنو یعنی علی چند هب نومی است پیامبر نومی نافا ابو تراب بایک هر و حق همای بون کتابت نومی نافا یدالله یعنی او دست که همایا شغلیون مثلا که یدالله سیف الله روح الله يعني ان تعبير ما هات اس يد الله فوق ايديهم عند همای هو سر داستون طبعا ان سميت همايا مجازا اما سميت عليو بمعنى حقيقي يعني او كسي چه مجازي يعني او كسي دس خو güç قوت و سميت همايا شغلنن ان از مايتا نون رو علي نومي ابو تراب بايك هر يعني سر حركات را پیامبر تراوات یا ابو تراب بايك هر و جنومه مرتضا علی المرتضا مرتضا او کسی او انسان الله تعالی ترا بیو راضی ایدین علی جنومه حیدر کرار حیدر یعنی شیر به معنی حیدر شیر حیدر کرار حیدر تم شیر تم هت ویراشن چره
yani anegero ve niramo Haydar Kerrar yo Yedullah Esadullah el-Galib yani şiir humayı daima galib yo çare mağlub nebiyo. Kur'an'un natık Peygamber aleyhissalatu vesselam bun ya Ali ana ve anta azbet ma Kur'an'un natık yani Kur'an'ı o hayat Kur'an'ı o haberdun. Ve bab veya bir başar ilm peygamber en mühim enava yani ana medinetul ilm ve aliyun babuha men yuridil medine feyudkhil min babiha yani az başar ilme Ali ber başarı kum vazun bir en başarsa ve taraf Ali ra ve en berra bir ama gel cemaat ma unen mesela kitabun hadisun ana yok felaketa yani سمت شهادت امام علی و اگر ما حصرون وار کرسم مظلومانه امو کشتش اما انا مظلومیتیه و نسلی ماونن کتابونت یعنی پیور کتابون حدیثون تونین ترا امام علی را 54 حب حدیث نقل بی امبارگو سانسور امویون عباسیون امام شافعیون رحمت الله علیه من دشمنی نواشت فضیلت بیوشناس نیش علم تو بیار ولا کردش دستون تو ترسون خو ورنش که اما تو هنجیزی که یعنی سه استاری yani te berxyen zaman mekan ser mekan ser zamana yani terrasima ana en hususu Mevlana diz aşer bölüm diyene diz ana nokta işaret kın elim peygamber beriye peygamber şey Ali ve evladı Ali ama gel cemaat evladı Ali raçan hep hadis est İmam Hasan İmam Hüseyin zaten kıcık çekgirdi bir İmam bin Ehl-i Beyt pöreyi şehit bir ümmü keşiş ama sansur milleti ma nişanasnam. Nişanasnam. Yani İmam Cafer-i Sadık kum, Zeynel Abidin kum, İmam Musa Kazım. Kış peygamberin, nesli peygamber, nesli Ali, peygamber Ali ra davam kana. Peygamber bul, her peygamber nesli yera davam kana, nesli me Ali ra davam kana. Yani hakaret Ali, nesli Ali kıştış, nesli Ali, nesli peygamber o. Sure Ahzab'da Allah-u Teala bulsa, Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yu'zûnallâhe ve rasûlehu la'anehumullâhu fid-dünya vel-âhire ve adde lehum azâben muhîna. Yani bad kiştiş yo insan yani bir günah uca çar qede azab est azab bin ho ite yani en ayetet mahevinen Allah-u Teala şiddetli azab bun ay eziyetken humay ve peygamber humay. Yine lanet est inne okay. La'anahumullahu fid-dünya vel-âhire hem dünya hem ahiret inne rahmehumay rabbi dir ve adde lehum azaben muhîna ve yo azabı yimkün hakir yani yo hakaret ger yo azab ho pawiyin yo azabı yani yin qışfinun yin yani mirinin muhin yani ihanet ben pe bin qıcık yani şayeste ve layık amele hu yo azab dinin yo merdem vahde qıcım peygamber bikış aynı ramanin aynı katil qıcım peygamber aynı hadis saf zikir bise bab ilim peygamber vakti rızı merdim bahs kese to yers be ya yers be işçinin kardeşim peygamber vat ber enno İmam Cafer-i Sadık'ın nahnu ma'danul ilm beytun nubuvve mahteleful melaik o kiyek melaket o meşi ma o kiyara bepir peygambere o kiyara ma ki peygambere maume maden ilmhum mahat beda Allah bina ve seyahtimu bina Allah Teala be ma dest be na davet yani din peygamber be Muhammed pirik ma bayk ma mazun ikiyat seviyor ama o kadar makotiyor durum ki nesli peygamber ra insanın ma haberi geçiyor. Ne zaman nesli peygamber seviyor çi bela olmasara çi çi olmasara İmam Ali vaharim bu enne çi belagu enne pür hutbeyi vatiyi hirse sayfa çarse sayfa ملت ما خبری ان راست نهج البلاغه اما ما بینن رده کسی مثلا شش veya yosar veya deset peygamber hatmen yani 6000 5000 hab hadis را nakil diyor ve hatta Hazret Ömer yani semedi yani hadis zirvat yöredir lapatis ki o toş hab 5000 hab hadis tone çi hadis zayıf o zira o filan nakil diyor ama bir ilim peygamber
50 پیوره 50 چهار هب حدیث نقل بید شما یا مثلا از اون دست نومه یا خطبه یو پیلوس از یو نروی شما رایبون انشالله یعنی دست انا مثلا آلمانو مدی انا ترجمه کرده دست ین امام علی را مال افضل نو علم افضل یعنی هر یه جوابی دونجه باشه بون اگر هر وجه قیامت شما بومنو بشین ما هونه جواب قیده ما جواب دین شما علم بون وتو محفظه کن مال تی محفظه کن علم صرف کرده ها بون زیاد مال صرف کرده ها بون کن علم تی پاون و چی مال تی پاون علم وتو پاون مال دشمنی و مالدار دشمنی اضافه و هر علم دست اضافه مالدار حسابی اضافه و هر علم حسابی کیمیو یعنی انقدر جواب دون دست جواب یارجم ده آلمانون یعنی یوجا انا کتابون انا ترجمه کرده زون یعنی بون اگر حیات روز قیامت انسان بوم مرا بپرسن مهمونیز قیده یعنی جواب دینجه یعنی علم هویت جسارت هویت و الله تعالی وقت مثلا بنی اسرائیلون یو و پیامبر خورا و یو قومتان مربع شو دو مردم فقیر اشوت یعنی طالوت اما فقیر ان زنگرون گراگرون والله انا فقیر و ان گنج سن ان ما سر بن عامر الله تعالی و وعطينا بسطة في العلم والجسم يعني ما هم جسم دوجه و هم علم دوجه يعني فضيلات بعلمه بجسمه حربونت معاونين يعني يو حرب تكد امام علي مغلوبيات نبيو و علم معاونين ترى پیامبر رابي ان عالم پیل بتن اتفاق يعني امت يعني پیامبر رابي ان عالم ان امت حضرت علي يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات الآيات كيف جماعة يعني أي وهار إيمانه وهار علمه أين درجين الله تعالى صاف كن برس حتى فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما إنه وقت ما ونت تفسير إن آياتنا يعني كم وهار فضيلته عن فضيلتكم أو جهادكم أي جهادكم ayık vendert veya ayının meydunu yani aya cumhuriyet ranımı tabii ki ve ayın daha faziletli. Yani mesela maunin Fahreddin Razi tefsir in ayeti diyor pezvara vazın mesela yok ki başla falan kes maldı falan kes tamam maldı ama can mühimse mal. Hatta anne bun eğer maakda bekirse bun Ali peygamber az daha zaf yani harp ki o zaman پیامبر از ده بنگر پیامبر یعنی re تعصب گرا انسان حقیقت را برنفید پیامبر چه پیامبر ayrı امام ayrı خلافت ayrı صحابه ayrı اهل بیت ayrı اینی گرا ما پیون herkes yani مقامی چی بزن اما فضل الله المجاهدين على القاعدين ای مجاهد ای جون خو اشتوات او شو مغلوبیت چین یدیو چره نرمو پسر نومو دایما جان فداکاری کرده و جانبازی کرده ما جانبازی او جون خود کی کن معنی ما ترکی و زازاکی دیون معنی اصلا یعنی جانبازی جون خود ارزون ورده tabii ki مقام ای daha برز و اما ماونین ان علم حضرت علی را با ان کتاب هایتیا 50 شهر هم حدیث کتابون ما yani بخاری و مسلم و تونی ترم 54 hab pör yani pöre şaş kitabını 54 hab hadis ber ilim peygamberra. Ne herkes kabul kör. Yani ber eno o zaman ber eno sen berran. En berran manış sen afet benume peygamber züriyenu batış. Yosri mesela an bahs pil yani televizyonun dünya topun semerçya hadis olsun. Hadis est ama benume peygamber hadis zürayı zaf niye piyara. Ne gerama kabul bükür. Yani او شما اداره کن فاسق کن فاجر بن شما کن مال شما را گنو او شما گره هنجیزی که چیر اطاعت بکر قرآن کریم او قدر نبر قرآن کریم او گناهکار اطاعت مکر او هوای خود نماشن اطاعت مکر او ظالم اطاعت ای مکر او فاسق اطاعت مکر پیامبر من لا طاعت للمخلوق في معصیت الخالق یعنی یو انسان اطاعت انسان اگر بن اسیان خود همای
وجاهين اطاعت نبن يعني انسان ليش مخلوق الاطاعت بكر او اطاعته بسبب عصيان همايل لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق يعني يقول طبعا انا خرابه بكر والله انا امر منه انا شيء ازنا خرابه كان يا خرابه اطاعت حياه هو امر الله امر پیامبر چرچوات حرکت بكر اطاعت اما مانع ان مثلا بالنوم پیامبر ان كده هنزارنا yani zürmiye piyara Peygamber aleyhissalatu vesselam zaten batkum numemena yo zür bükür zür yo numemena cehu ve cehennemet hazır en vati Peygamber o enne bezuna tuz fakhonet yo merdim eğer hu vazildun dahi eğer yo vati Peygamber vat Peygamber o ne vat ama benume Peygamber o vata varsa burayı bataldı yani Peygamber en mühim hayra nesli Peygamber ma Ali parça dino ene ma gerabizin Ali parça dino که انا مضى تلك يسبح شما هر رجل نماز خودم اللهم صل على محمد وآل محمد علي آل محمد آل محمد آل عبا حسن حسين علي فاطمة إن لو وقت مثلا مباهلة کرد مباهلة آية مباهلة ششتيو سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافر على الكاذب يعني هن خريستيون ما هي روش پیامبر يعني مناقشه کرد ناتیه ورا بحث کرد صحبت کرد تینید اونا اینی هشار نبین و قبول نکن افلاح نبین پیامبر با کجون خو بیارن مجنون خو زیک اونه آیت مباهله بونین ما لعنت عرشوه کم زور کرسه لعنت الله بیور یسر عذاب بیور یسر وقتی گیشی پیرون خرابا پیرون با نه امان اگر حسن و حسین و فاطمه و علی و پیامبر اینی آیله خود بیا آیله خود چون نه ان اهمیت این آیله مجنون را و گیر جماعت آل محمد آل ابراهیم ماتم نماجد اینی نیر حمایه همای وازن صلوات ما انه و ماتم هش موا ماتم په پاش شمار ما رحم همای شمار وازن ما دستگیره همای شمار اما مازش موا اما ایر ماونل گیر جماعت یعنی نماجد ماون آل محمد آل ابراهیم اما تبر نماجه ما aynı yani آل ابراهیم و آل محمد قاتلون یعنی رزم رحمت وازن یا انقدر توی بیان انقدر توی یعنی ان عقل ان منطق آل محمد آل ابراهیم آل ابراهیم کم قرآن مرب واصطفينا آدم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض آدم ما ویجنو آل عمران آل إبراهيم ما ویجنه کم سر ما ویجنه پیور انسانون به عردون سر ما این ویجنه این رهبر این yani پیشوای این رهبر این سرمون چیه معنویات اخلاق دین ما این رمز و ذریتا بعدها من بعد این ذریت ببینون الله تعالی خدا واشت و یه جماعت پیور پیغمبران نسل ابراهیم را نیو نسل ابراهیم امام آل محمد رای جمعه پیامبر شماشین نومه این هوجه پیورنون هم نشته مدینه و تمیز ما نماجد ما بون سن نماجد دائما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد يا رب يعني أقدك بإبراهيم بركات من الناس يدوم بيها يعني بيور بيعنبرون الناس يرادو او بركات آية مباركة او رحمت آية فضيلات يعني آية گردك تدايه گردك پیغمبره بعد پیغمبر هم پیغمبر چونه اما يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام من أئمتي كأنبياء بني إسرائيل علمائي أمتي كأنبياء بني إسرائيل إمام الناس مرأيين سي پیغمبرون أهل بني إسرائيل مقامين حتى عين ردها أفضل çünkü hay Samir yok kavme. Samir yok منطقه وقتی عیسی و Samir ana منطقه و اومد چه Samir پر دنیا و نومه انجیل sonuçta Zekeriya Yahya gird پیامبر ama yok منطقه adamı. Pür dünya ama en پیامبر pür dünya ama imam en پیامبر Samir pür dünya pür insanlar imam. Ayrı ama göre imamın bir makam imamı hilafet sarı çimosar makamın idare dünya ama imam makamı ayrı raci kıyamet herkes bir imam koyuyor. Çünkü pe halife koyuyor. Yevme nadu kulle unasin bi imamihim. O racma herkes be imam yuvaneci. Ey Alevi
ای یعنی او یعنی ای محمدی، ای حسینی، ای کم دماشیوسم، ای بنده اینجا رهبری واحد به نومر رهبری کم دماشیسه کم به امام هر قبول کسته به آیا اگر تو واو یزید میر امام خلیفه میروز ای یزیدی ای معاویه ای فلان پیورنم بنده اینجا بیا کم دماشیوسه ای اموی یعنی یوم ندعو کل اناس بامامهم و ارشاد مقام امامته و قرآن کریمه دیاس آیت است در حق امامته دیاس ائمة الكفر ائمة الهدى ائمة النار ائمة النور حتی مثلا خطبه ما ويندن بيرنون ما أوقدا مثلا وارض اللهم عن الصديق أبو بكر وعمر وعثمان ذي النورين صاحب الحياة وإمام علي عمدة أهل الصفا وعن ابنيه وأمهما ذوي الإخلاص والوفاء إمام علي إمام وابنون يعني باطي إمام نمي باطي أما وإمام علي خطبون ما تم أقدا ويندن إمامته إمام وارث علم پیغمبرو امام وارث اخلاق پیغمبرو و امام وارث حقوق پیغمبرو یعنی چقدر یارقی کن چقدر حقوق قضا بنات انسانون چقدر یعنی عدالت مثلا محاکمه کن انه یه خصوصا تابع که امام وارث پیغمبرو و قرآن کریم سوره سجده و سوره انبیاء بیارون وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وهم بآياتنا يوقنون وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا مثلا ده آية بون ما يكي إمام بأمر ما وي إنسان هداية كن وفعل خيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يعني يقول الرند وفعل خير وحسنات وما ديجي مسنعيش وحي كو ينر طبعا که ایتان پیامبران بین بحث کن و هم بآیاتنا یوقنون لما صبروا جو جب میگن آیاتون مر سراسر یقین حاصل که هت بینن ما انا امامت داجه به خاطر این صبر که و اهل صبر بی ایرا بی امام ما حیات پیامبران امامون دید وقت مامونه پا حقیقتا پیور امامون اهل بیت پیور امه کشتش بدیو زمان سعید نورسی رحمت الله علیه من یعنی اگر آیا گونه پاک اهل بیت رسول الله نبیسه ظالمون عباسیون امویون دین اسلامی را توی نوردن اما آیا گونه پاک اگر ریشه نسل پیغمبر را و آیا گونه پاک بیا سبب شجره توبای اسلام یعنی دار توبای اسلام من ده حیائر و انا دار یعنی ورتر و نداریا بسبب آیا گون بیاستی اوک انا دار اسلامی اوک داجه یعنی کردش به اودا اینه مهم و یه جماعت تاریخ بشریت شما بودتره تاریخ بشریت چو بایک هند حضرت علی اولاد سمد انسانتی و اسلامی فدا نکو یو علال اطلاق تاریخ بشر آدم را حیایی یعنی چو بایک قجی هنده قجون حضرت علی نسل یرا نسل پیامبر را فدا نبی سمد انسانون فدا بی سمد دین فدا بی چونکه وجود بعد زمان بونسا بون قجون علی اولاد الرسول اولاد علی این ضاف مهم اولاد الرسول اولاد علی و این دعوه هم دعوه بایکا اگر سنت موازن کتاب سنت سنیه آکرم بوننجه سنت سنیه را بون مقصد اهل البیت پیامبر وقت دعمونت از شما بردن کتاب اهل البیت آکرم بون انترابو از آدرس شما سنت سنیه بعد زمان سعید نورسی چونکه ما سنت یزون سنت و حقیقی یزون شهر مکی زون در مکی چند حبیه او کسی که پیامبر دیو پلقش پیامبر و وزن پیامبر چقدر حرکت کرد چنه وات چنه و پیامبر وقت با ان وارث علم هو علیه مثلا ما ابن عباس حبر الامه تفسیر مفسر الامه حبر الامه ترجمان القرآن لقبیه ابن عباس طلبه کمیو ابن عباس وقت پیامبر دنیا را شد سر اما امام علی هات یعنی چنه موسوسه امام علی را موسوسه بتون مسلمون ابن عباس ترجمان قرآنه ابن عباس يعني عالم أنا أمته مفسر قرآنه طلبه كميو طلبه إمام علي مع أن خصوصا
یعنی علم علی را ما محروم بی انسانیت محروم بیا اگر گنج ما انسان ما حقیقتا مثلا دو مردم حق وازن اگر علی بشناسن شون نشن ان گروه ما چکوورا و نزن او عايز انسان گرده بی اما از اون مسلمان هم میر چکوورا و یا مثلا لنین و مارکس و بین لازم نی رهبر میست اگر رهبر خوب بشناس آین رز ما سایگه نون رو حرمت نون یا انسان سمت مظلومیت انسانونا مجادله کیوسه دگیری ماهد ضعف اما ما رهبران خود گرم ما بشناس پیامبر خود بشناس اهل بیت پیامبر بشناس خلیفان بشناس یعنی ما گرم بشناس و قدوک شیون صنایع غزنوی یا شرعی است و مصطفی اندر جهان و آن کسی گوید که عقل آفتاب اندر فلک آنگاه کسی گوید سها رحمتا للعالمین آمد طبیب زو طلب چه از این عاصی و از آن عاصی شفا میکنی طلب رحمتا للعالمین پیامبر و ما هست امام هم ما هست عالم ما است شو این را یعنی شفا طلب بکر عین دما شو شنو تکوت ان گناهکار دما و ای عاصی دما و ان عاصی را ته شفا طلب کن ما اون انسان ما راش ای هد ماشین کوت ان عاصی دما کوت ای عاصی دما چپ راست و نشناختن حیات ان یعنی تبون ترى یه نقطه یعنی مثبت چی نه یعنی شخصی حیاتون خود یعنی که عائلوی حیات خود شلی حیات خود ناموفق اما ملت کنه این دما نزد مثلا یو خطا فیلا و راج بیجو هم من افند مثلا من عاصمین تشو استارون دما بگیر پیامبر و ما تمام باج عقل اینی و عقل آیه رحمتا للعالمین مصطفی اندر جهان و آنگس کسی گوید ز عقل مصطفی ما هو ورتد اما تمامشو عقل اینی و عقل آیه دما بگیر و یا رجازی جمید با یا مردم ما وطن عقل مگوره یا با عقل تچنه تدعای تعالم تفیلسوف تمام چپ راست نشناسن ده سرت مکتب میشه عقل ده حشرت عقل یعنی عقل و این اضاف مهم دیه جماعت ما ان رهبران خو بشناس علی ما بشناس سنی و مکشتش امام علی نما سويدب عبد الرحمن ابن ملجم ان خارجی این وقتی مثلا هدی پیامبر علیه الصلاة والسلام حرب صفین کم مجبور پیامبر شد حکمیت قبول بکن یعنی حکمیت پیامبر امام علی تجمان و پیامبر امام علی حکمیت قبول نکردن الا بالله تعالی و میپیسد و اگر مالک اشتر تپی آن نشانسه ما تکشه و يبا هن قريل معاوية وعمر بن العاص قريل هن قيدين يعني هن قيدين صن حملة إن طبي يحيي لك إيرز يعني باير القرآن كسي شيونا مزرعخنا لا إمام علي باي أس قرآن الناطقة أنا قرآن الناطقة زائتيا إن حيلو إن خردو إن باوري إن قرآن من أنت وشينا إن يقول يعني واضح خد بخلص وما إن يعني فهم نكين إن يعني حقيقة عابد جاهل zaten Peygamber aleyhissalatu vesselamın de taife insanın yönemi şekil Ali aynı anne bunun yönemi şekil yo münafık haber dua yok zaf haber dun vaş haber dun yozik yani abid ama cahil zonayı için sen haricin işte İmam Ali olmak kış rubbe talil Kur'an yal'anuhul Kur'an Peygamber bun yani zaf insan esi Kur'an ve nama Kur'an lanet kın eğer mesela Ayşe Moskva'da hocam o سو شراسن بكش بآلة ديس مشاق إني أي بنومي قرآنه بنومي إسلامه ديش باكك يعني هين يعني يو جل يو كرا عرضن صح تاني شنا كرا لازم يعني شهر بونشتين بنومي استخباراتنا إني أينا هين ناتوتيا إشتا أجر إن درس خو علي رب بقولتن درس خو مكتب يعني أهل بيت رب بقولتن صح إن كلني كيدن أنا خرابة بنومي إسلامه نكيدن چند هزار إنسان إن دستارون بينونت اون کشتش مسلمون یعنی شهادت اون لا نماز کن راجعن ات یو سوری طرف ارسن تق پان کش داره جمید داره چی عالم مولا رمضان البوتی و عالم کرد داره جمید یعنی شراف منجا سنیسر خوب شون بفتح بکشیده وقتی ت منبع یه علم نیست پیامبر و کتاب و اهل بیت میشمار داد این اگر این جرا بقرفسه یعنی کتاب از نفهم کردش حدیث از نفهم کردش işte anafır
او چومه هر پیاسات بینن هنزار قیده یعنی مکتب و مشرب و برازی و طریقت و یعنی دین بازاره و دین تجاره و حقیقت بنابین ایرا انز بن فتنه yani fitne pil fitne demek imtihanı pil imtihanı yani hakikat reyhu köbine hak batıl bir temün eğer menbara ki menber peygamber martayim ki ma ujara bu mesense ma ana nokta nerası benome İslam'a hakikaten hoc cinayet kubun ve ما يمكن بني حبات بني كم باك ما بون إن إسلامية إن أما بون إن هي الله أكبر وتواجه إسلامي إن بون ما إسلامي حقيقي أنا وا دبي من ربيش اشتعيرا كعمر عليه الصلاة والسلام قرآن المساحة وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا شكايات يا رب قوم قرآن ترك قرآن أشواق بي قرآن çünkü Kur'an معلم بقرآن الناطق تقر عيرة بمثل قرآن الناطقة نموسسم وتكين بين ريش من وإنه من محاكمة حكميات قبل كعمرو بن عاص و أبو حسن العشاري بحاكم السيفيك يعني يقعد شيء أما عمرو بن عاص بطرف ربين بشيء عمرو بن عاص ما أو خابينه هاي حادثة بيو باجي خارجی نفر با ما توبه با ما گناه کرد با ما بی کافر با ما هونه گره توبه بکر امام علی روات بی کافر تم حکم انسانون قبول که حکم لا حکم الا لله حکم فقط حکم الله یو امام علی و حکم الله گره ری عرض یو اجرا بکر yani Allah اجرا و اجرا نکن اجرا pe حرب نهروان başladı حرب نهروان اینی 8000 تنی نومه کشتش فلان 4000 تن ان عبد الرحمن بن مرادي ملجم المرادي انذك yani إن الفاز دا ومع عمرو بن عاص معاوية وإمام علي ما كشين أيول بينك شيء خلصي شيء إمام علي زار جميل ما الصباح داس ما يكرز والثواب ما زيادة بالقرآن زوين دال وجاب شيء إمام علي شهيد كإرج إمام علي شهيد بيو والرحمة هماي يسر ماريان يو بين بيايكو ضعف بيل çünkü أمت حقيقة حياة إيرز هما نشناسنو تعليمي را استفادة نكو جبران خليل جبران ونون طبعا عن عرب بيرين جيرون هماي إمام علي جورج جاردق يو كتابي صوت العدالة علي صوت العدالة خريستيون علي سمد عدالة خوا وما كشتشتابي كحكماتي قرا ودنام حكمات كر سني أما أنوات بيامبر از بونو باید شعر از بحث قفلنا یعنی ضعف مهم ما ان راجب بنا ما بعد ما اشتع چند حب فضیلت علی ما ترى بحث بكر و بنا و انسان ما بشناسن يعني پیامبر علیه الصلاة والسلام يا علي بدو زمان آدرس از دون بو یو چوب ایتم فکر ویسم بیا قیناخ بیا چما از خبر داشت نکن مكتوبات معجزات احمدیه قسم معجزات احمدیه صيفه هشتاي هيرن هشتاي شعرفه او يا علي پیغمبر بود ستقاتل الناكسين والقاسطين والمارقين اي علي تهير طائفون حرب يو ناكسين ناكس او سن وعد söz خدن بيعت خدون بيعت خشكنا جنگ جمال يعني حرب جمال و پیغمبر هو بölükün تهي كوميد حرب ستقاتل الناكسين يو والقاسطين قاسط أو حق جن بين هو سورة جن ديارن وكن منا المسلمون ومنا القاسطون وكنا طرائق قددا أنا مادز إسلام إس مادز قاسط إس قاسط أي يعني أهل حقني حق جن بين هو وقاسطين پیامبر عليه الصلاة والسلام إنني صفينت معاوية دستي پیامبر قوقكو که حضرت علی این من قاصد این حق رو تبین لنگون که و یونا جادیدون این عمارن بعد زمان این نقل اسکن صیفه هشتای يعني نون و نوی این عمارن سيقتله فئة باغية و امام شافعی به استناد ان حدیث این بمپیر باغی demek او حد خرابیجو اشقیا تجاوز و اسيانكار يعني عاصي اسيانكار وباغي وان عمار يطائفه وباغي
یه دونه کشتش یعنی یک کشن و هات بنازك وستقاتل الناكسين والقاسطين والمارقين مارق أي دين رافيجي من يقسم الدين رافيجين قدو يعني تير كمان راسيني وقدا فيجين أسا وقدا دين رافيجين لا يناجادزون حرب كحربي وسلم كسلمي يعني حرب منو و آشتیه منا ای علی وقتی پیامبر یو جاد یو حکم بلو کسه این تفسیر کرده شد تعویل و انقدر بیو فتنه بیو قدر انقدر واش پیاره این گروه ما بینکن الله ملو ترا موازن یعنی مسئولیت تو این اشته پاک تمیز کرد وقتی توی چون پیامبر عمر بود ستقاتل الناكسين والقاسطين والمارقين تهم قاسطون تهم أي سيز خد نبنت تهم أين الحق رو تبديل نقول قوة تأين الحركين يعني شر الحق لا يعارض الحق يعني حق ورا حق نبندنا حق ورا حق تبيرديش نكردنا باطل تبيرديش كنا دهب حق نبن حق يوا از مثلا علي وأحمد سمد مال علي وأحمد سمد مال عمر مثلا دوم بيور سمد مال حسنا دوم بيور وردنا حق ناجي اما دهب نحق بن يو حق يو نحق بنا اما دهب حق نبن فلسفه و عقلا و منطقا نبن انه و پیامبر علیه الصلاة والسلام بون مثلا حدیث بخاری دیدارن ابن عمر نقل کن ولا ترجعوا الى الكفر بالضرب الرقاب بعضكم بعضا يعني اگر يوجد مؤمن هي مليو بنون تراكين هيو بنون كشين هم وجا منش ما هي جيرنا هيت كفريا ميجرن هيت كفريا بكشتش يو بنون يعني يو بنون بكش اير اوچو ما هي بنن مثلا ايوه بهت بنازك اتيعوا الله واتيعوا الرسول واولي الامر منكم اطاعت الله اطاعت پیغمبر و اطاعت اولي الامر علي خليفه الراشدين او ورا خلیفه راشدین بندن و برای کالما اونجنوه آسیو باغیو و نصرا ولا اوز حق انقدر یو چی نبن ان تاریخ ذکر ما يعني حول تاریخ يعني بمس و تاریخ محول حلاجه بکر کنجی یونشا کنجی دوریا این گرما حول بمس و پینی مواشتن aslında یه خطبه امام علی است توصیه وصیتیه بعدی دربه گنانا پریم و وصیت خو امام حسین و کم بگن اون وصیت من راساجی پیور مسلمانان پیور انسانان این وصیت من یعنی معتبر هر کتیش کن ترا استفاده بکر جه یونا مناسبت ما ترا کن اینشان ترا استفاده کن پیامبر علیه السلام یعنی در حق مثلا امام علی بون استماع قرآن خبر بايخ يعني قنشان قرآن استماع ولي أنا أمته أنت مولى الموحدين مولى المؤمنين بعد منا مولى المؤمنين متقين تي مولانا جلال الدين رومي موسى دين سبب عن پیغمبر با اجتهاد اسم خودو عن علي مولانا هاد گفت هر کرا منم مولا و دوست ابن عم من علي مولای اوست کیست مولا؟ آنکه آزادت کند بند رقیت ز پایت برکند چون نبوت آزادی را هادی است مؤمنان را ز انبیا آزادی است ای گروه مؤمنان شادی کنید همچو سرو و شمشاد آزادی کنید اون پیغمبر و هر اجتهاد و هر زنایش این سبب را واسه من كنت مولاه فهذا علي مولاه كم از ولی و پیلی و اندریو سه علی زک مولا اندریو پیلیو سرمونیو زین سبب آن پیغمبر با اشتر اسم خدا ان علی مولا نهاد نوم خو نوم علی با مولا از کم مولا و سه سرمون سه علی لاج آب من وزک مولایو اما مولا کم ولی کم او دستگیری کن سرمون کم او کیست مولا آنکه آزادت کنه او ترا آزاد بکر بندون را دست را بندون بقرف بندون اسارته بندون کلته بندون بندسته و چوک ایر ما شاهد ای بندون بشکن ای زنجیرون بشکن گل جماعت مؤمنون را
دین پیامبره آزادیه ما بین هت آزادیه هت حریتا آی را مؤمنون آزادی خو پیامبرون را گین ای گروه مؤمنین ای کسی که شما ایمانار o zaman کیف وش بیان عشق و شوق بکیرن چون شما انسان آزاد سه سرو سه شمشاد و اداری مثلا سرو ادبیات علامت دیک وندرتش علامت آزادیو یعنی سه سرو و سه شمشادو یعنی دیک وندرن دیک قامت وندرن و آزادی بکیرن ما این را آزادی مسل پینیه چیز شعر ما یو قسمی ون در حق عبدوید امام غزالی و مولانا وون یعنی و نکشا ایمون آرد و مولانا دوم یدون سر بگوشا ای علی مرتضی ای پسا سوء القضا حسن القضا ای علی ای مرتضی او الله ترابی الرازی بنه سرون بنه چیگمیونیک بنه مارز باش او یعنی هیوریو بخت خرابن راساجه بعد آیه بخت که هول یعنی هیوریو darbe گرت اشارت کن آیه darbe verilen امام علی ذکر گرت darbe چیده هندکیده yani darbe گرت هیوریو و به darbe شه باشه ذکر امیاره کنار yani او کشت veya مغلوب کرد ای پس سوء القضا حسن القضا واگو آنچه عقلت یافته است یا تو واگو آنچه عقلت یافته است یا بگویم آنچه بر من تافته است یا تواش ای علی اوچوگ عقلت راسو ترا یا از ون اوچوگ شوق دوهت منا اوگ ترا شوق دوهت منا میفشانی نور چون ماه بی زبان از تو رسید به من داری نهان میفشانی نور چون ماه بی زبان لیک اگر اندر گفت آیت قرص ماه شب روان را زودتر آرد به راه ماه چون بی گفتن باشد راهنما چون بگوید شد زیا اندر زیا از ظهور ایمن شوند و از غلط ایمن شوند و از ظهور بانگ حق فایق آید بر بانگ قول معنی انوا منتسه آش ته ترا شو خوین هتمن از دونایش خوین هتمن ته مت خبر دو سه آش اما بیازون آش مت شوق دونا اما خبر ندونا شو وقتی گو انسانو هرارش انا دنیا سانکیو شوا اگر آش هم خبرداریش بکر هم شوق بد و شب روان شو روان رایون شو daha rahat راسون هدف خو مقصد خو گرچه yani آش بیا خبرداریش راهنما و راه مجنان را اما وقتی به شوق و به خبرداریشا پیابسا بن نورون علی نور از غلط ایمن شوند و از دهول بانگ حق فایق آید بر بانگ غول وقتی هم خبرداری شد هم شوق آش ورد پیابسا او وقت انسان یعنی غلط و یونشه و یعنی خودینکاییش و زلالت را کن دیر و وات حق غالبیون به وات شیطان و دوام یدز چون شعاعی چون تو آن باب آن مدینه علم را چون شعاعی آفتاب حلم را سبب علی ت باب بر باشر علمه و ت شوق حلم آیاتیجه یعنی تیش پیامبرا شوق حلیمه پیامبر تی دوام چون شعاعی آن آفتاب حلم را چون تو باب آن مدینه علم را باز باش ای باب بر جوینده باب تا رسد از تو قشور اندر لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه ما له کفوا احد بر علمه بر حلمه علم پیامبر حلم پیامبر شوق حلمیه و زونای علمیه خودت اسامه بر آب مار ای کسی گوازن یعنی طالر شیر بذره شیر یعنی حقیقت مثلا مغز گواز و پرسترا یعنی شیر دندک شیر حقیقت وین و پرستر نمون بر تا آینر آب و ای بر و بر بنا هت رحم همایا و هماو
yani misaliye, benzeriye, şebehiye, dengiye çöçünüyor. Ber hatta roja kıyamet ayke ilim vazın, ayke hakikat dema, ayke hilim dema, ayke insaniyet dema, ey ber te enpiyonun sara abiyaya demon. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.